planning. No, le Jesus, I can't me to have the fear. Me I Egbe am family ma ba nwaji. Amlima. Amlima. Oga ela be Gbétséwou. Akebu me do akebu me go. Okay, go Mr. Sare do le mi awon. Gbétséwou ago be je be le. Egbe ke wa gbo no e je be na se. Nebe se no sakwe do la din ti o. Okay. Nebe ipoji ku wo le kuku re no egbe be ma so fura amele ne fa wa gbo ase ne. Gbétséwou. Okay. Akebu me do akebu me go. Okay. Anuma anase ade a ekra ye papa yi o se ye fa no Gbétséwou. Se wo se wo edru kra anase wasom ti asem na wasem ye din obi wo ho abetimi akasa chewa obeti se wo se wo ho odin chen bibia obi wo ho a chen wo se na no se omo ka baby wo de mekai a me de betu dua dia mo ye se amaka ni amaka hia ho na ye hu amaka ho sa na e kire to mi dan go Vodure lo me to me tri o me se anu. Ayo vodu abure la atenju. Na ko re to ni na yo vodu ayo be na wu le gume. Mi ku bone ale. jeton Nu ya ajagbagba aji ye me le fiage ofo ne be ma we na ya. Mi jina akpafia. Ke vi ko na ba akpafia. Amono yo be sofo komege. Eke hupo. Ya mi ko bla na vodu a. Akpafia be so na tura boy na degbo boy imela me da mi. na chire mu se bosom bi wo ho a ma so no den wo be from amuma awe nu o de wa no atafra mu ba ko mienu miensa na o kasa chire sa bosom na obetio na afi nyama bi wo ho a obeye enye ne nkwa na odobi ndwuma wo be pe anoma ni kom ya white ni to nkwa la bi wo be pe enu no bi na o di aka ho o nyama bebi a o de beka ho o de be ye edwuma ama se wo pie wo baby na obi se wo tumi a so tumi kire ne se adabi tumi bi wo wa e bro tumi na woni na kasa kire no na fe wa e di Tare nu akasi wa. Ame ono mi abrevia be amejo hoseto ya. Be le church wa. Nu ya le do silo. Yo gbara ko gbla kwa mo ja ye ko we ko jeji. Ko la de do enu aya. Ele de osi. okay No ja church ya ko no to mi gwa. Mu ko gblo be le wo ko ele wo ge. Okay nana oka esisu dia se onim se asofo wo bebre wo ho a sa diwe sa tumi ebi wo ho just say omo ko asori dem mu ansa na omo be ko asori dem mu omo de omo anu tafro mu ansa na omo ra asori dem to do na see Holy Ghost fire ha no no out of them sa tumi we onim na kan esisu dia se bebre wo ho a omo use sa tumi Ko ona ebere. Ko ona no eta ko ona no. Full one na mi me na silent na o. Ara ba gbe no melo si o. Ka eta ko mi de na ko ona no ya. Yo na tie. Full anto ke nyamlima. Yeki. But the camera ga ba get my chon no ma gba ti abana ho le ga kwa. Ebe gbere camera ba ge na gbe na cha bana ho Wow. No me ton ya no. Ma ya mi wo tege po na no ka do ju po yo nte ya papa chese ade akre mpe pin omodi ni tepe ena ye adwuma no e di amount because we hu se nkofo bi wo ho a omo ya dada fo ni sisifo odi ni nyina ma wo ma ni asese omo fanye no enu na omo di ye it is a wow perfume na this of from akasa na afi dwumedi e wo hu nyina adi ama onim pan se asofo bi wo wa sa de to wo yusu
ta enuale nebe akwa na akpọ voa nebe akwa je me akpọ ameke fun me je yen ka fi ma ko no Oh, okay. ye me ja di ga ke ja ko na da ko ma ko nu ya na o eje be ma dan ku village onyu ere ala be nu ya na le gbugbo na mele ke ka bru chikura nkele fude na ano ga abo ene agbele nebe nu ya le wo we ya me no for this e la che no nu aru la che eze me la Okay. na egbe ke mi gere ko to emi ape e fo fo ya la si ni Oh, okay. ya na ba mle egwe le ma mo po ke so I feel nana chiosi. I say upe bia friend. Nemu ansa na ono de be ma ho. Obeko hu ahwe wadwem ahu nipa ban a woye ansa na wo de ama wo because sade we ubetimi atena Ghana ha akasa chiro obi e wo UK say kojoyi me hu wo UK atari we na wo hye we na wo ye o mama o 3 days nyama be da mi say nyama be yesi sade we e wo tumi pa enu ti say ubeji a obehwe ono a beko hu ahwe wadwem on say nipa we nipa papa no nya nipa amo wo na ko mgbegbe akono mu ko mo to do megbe ta ma ko onyu ere enu na me kan o si obi wo ho a oji a no de akose nebusia de akose ade o important a owo enu ti na o ka se obehwe wadwem wehu se wo we nipa papa na se onye nipa papa ansa na o de ama okay Togi baba ma bia so amle manti a amri ma enye amalaga mele UK wa ha mele Ghana leke mo gafia akponu ya lebo o na ele UK ya le nu ya ji be ma wo nu ya na mi le gbo ga wa de wa post nu ya no le sumogli na re ke mele mo anye be no post pe jo akọ be nu gbegble re kele mo amasi o ko ele ma post do vonele UK yen tete mele nji o ha ma be so ga ra ma tore ni agbolo ni ade wa agbenchi na model UK feel like ye yo ma be ne do nu kerura ma du do nu ya ma agbolo ni ade wa agbenchi wa fa me no le funa na tepo okay Jesus apete ya lo Yesu aya yo asho na mi bisa na say onu su o Ghana miniu ebusia ni bi e wa abrochi ebe den na nipa na o wa abrochi ni saka nyama we na o chem say o we dey e simple kra asasi biara wo so na say oman biara wo so bia upe sade we bia nya obe ni say ube friend o friend na ono a be bibia na wa pass no fine na afi o di amani wo baby biara wo because ade we smuggle ade bia eni ti sen enduruboni ana sen nyama boni bia ewo eye ahahama aduro eni nyama ba ko bia obeye edi aka sade we na afi edi eboa na o cancel say wo dey sometimes kra ehun hia say obeba say upa friend the number no na was screen asing friend sisi a na ka cheni say oh nana mi yewe enkosu obeka chi o say pewe na afi onu atena ha Ghana ha na wakasa watafrun wakasa wa ha nia o kan say anania wo pese esi ewo abrabo obetimi atena ha aka ewo sade hu ewo abuchi amana ayeyi enti na me ka cho say ye kana nanu mutumi a enfa nje agro enka ninu na nanu mu di tumi ahamadru kra timi wo wa bi betimi aka e di atare wo ama wa boda enu nyina e ya amamre se onnim a onnim so a ubisa enu na ya bisa wo ye papa che afi wa maye Tɔgbɛ nane dagali ne bia okpere oh ke mele ma ko pere ti onye be ejiwe ba na ki apete ne nya be menya me se mekele WhatsApp di le TV dia yenye ha ba mo okay
amede le TVG va TVG ya de va TVG be ya nana avo de va TVG be mia tɔgbo be ŋkɔ me gabo gake na amede ya le TVG ya le nu gbegble wo ame gakɔe sɔ kple ame sia ame elabe kaba tsa TV ya menye pastor eɖo TV o hunɔ eɖo TV ya ganye fia tame se me ka to gama agblɔ nya le nyateƒe dzi gake ne be ame ɖe ɖo TV station ko ne mega kɔkɔ menya ɖeke ku ɖe nu yɔ ŋuti wa enye Tɔgbɛ Azuma ya nye maƒo nu le ame ma tɔ yi ta no fia na ɖe wɔe ɖe teƒe evelia wo ŋutɔ nanɔ miaƒe ƒome me ekɔta mekɔ nyi ne ɖokui o nu sia nu yi ke wogblɔa ne wɔa atɔ ɖe teƒe Tɔgbɛ Azuma be idzatɔ vɔ ya yɔ yi ƒe Togo nɔmba na amewo tse ame ɖewo le Togo alo le Ghana yɔ me se kɔnyɔ kɔ Dakar le Togo tɔ adzi ko ase kɔnyɔ ma de mena aha eti ebusa ya papa so ɔse enyo obi biara ɔbɛba TV so ɛna ɛyɛ nipa papa ɛna enya wɔn nso a wɔn wɔ TV ni so nyina ɛna ɛyɛ nipa bɔne wiase na ɛwɔ nipa papa ɛna ɛwɔ nipa bɔne ɛno nti sɛ obi ɛkasa ɛwɔ TV so na sɛ ohun no na nia ɔka no w'ani gye ho a nia ɔbɛya ne sɛ ɔbɛfrɛ ɔno ankasa ɛna afei no ɔtwe mu sɛ nipa na ɔde TV station ni ɛba yɛ ɔnyɛ sɔfoɔ ne mu ɔyɛ kɔnfo ɛna afei nso ɔsan yɛ ɔhene nti asɛm bi a ɛbɛfa saa link no anasa TV station ni so aba biara no ɔsɛ ɔgye tom sɛ ɛyɛ ade papa sɛ na ɛbɛyɛ a wokɔka w'asɛm wɔ akyirikyiri a wohu sɛ na wobɛka no ɛna nneɛma bi wɔ ho nso sɛ wohu awɔ TV ni so na yɛse yɛ a yɛne pɛpɛpɛ sɛ na yɛse yɛ no mɛnkɔdane no nyɛ saa wode ɔhaw ɔyɛ ne ɛna ɛbɛba obusua so nti nea ɛwɔ hɔ biara no sɛna yɛka no ɛno ɛna wɔ sɛ woyɛ ne pɛpɛpɛ afei ɔse ɔwɔ sisi adeɛ ɔwɔ Togo number ɛno no ɔpɛ sɛ ɔde to dwa na afei wɔn a wɔwɔ Togo area mu hɔ no so abɛnefiti ɛde afiri nti yɛbɔ Tɔgbɛ ifia bi wɔn de hyɛ ne ho daa atakɔ number akɔda na bugura na ga yɔ wɔn kɔ kɛra bɛ amɔ ɔbɛnyɛ Togo nɔmba ne le Togo ne be ayɔa yɛnyɛ 97 37 99 93 yɛma me yɔ fia ne ma yɔ egba de ma yɔ le ƒe 00 228 97 37 99 73 ne mi be mi yɔ le English gbe mea aŋlɔ 00 228 97 37 99 73 miakɔ da le dzi koa ko na amewo ŋutɔ le Togoa wonya le ke wodza wa be womaƒo koda afi woayɔ ko ne ge ɖe fu ma ase ŋkɔnye nye Tɔgbɛ Azuma Amɛnɛtsiagbɛ 7779 international weather forecaster Tɔgbɛ eŋɔ nye malɔ enugbagbevi ŋkɔnye ma okay je wusia ya papa what is it obubo ni je any the numbers na baby a owo edi akyerɛ amamre na yɛde ɛbrɛ wo no nti sɛ ade bi wɔ hɔ a awɔ sɛ woyɛ aman na ɔbɛyɛ aman ni sɛ subscribe wia afei watching sma wo sɛ dɔma bi ɛbɛba wɔ screen na sɛ na afei wamia ɛdɔm ne so ɛde aman fiti ɛnɛ kɔ ɛde video foforɔ bi to yɛ channel no so only first person na wo sabɛka afei so yɛ Facebook ɛna yɛwɔ TikTok like the page no share video no eja wo comment fa to wo man na afei asem bi say bi a opese obisa ye ano e dia ma so wo how bi a pacho na mes enable ase ho na wa frɛ na say asem bi wo ho a
wopɛ sɛ obisa na mantimi ambisa ma wo nso a wofrɛ ɔno ankasa na wabisa no na afei nkyɛkyɛmu bi a ɛwɔ hɔ no wode ama wo nti asɛm baako a ɛyɛ ada bi a meka me sɛ wohyia wo nua wɔ kwan ho a na wakyerɛ ne nsɛm na wabisa ne sɛ me nua ɛte sɛ ɛsa sɛ wiase no a yɛwɔ no nipa ɛnsɛ hwee ɛnɛ wo a kyena wo bɔn mmerɛ a wote ase ɛna wɔ sɛ wo ne nipa ɛnyɛ adamfo wo ne nipa nyɛ nkutahodie sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wohia mmoa a wanya wo bi aboa wo daa se sɛ wahwɛ yɛ ɛda foforɔ wobɛsa ate yɛnka biakra mu nyina bye bye